Makhona lokungakusita ebutheni balomnyaka kuze kuthi nawe uphethe kahle, kungenteka kungabi imali, kungabi ngumsebenzi, kungabi ibhizinisi lehamba kahle, kepha liqiniso lekwati Jesu. Pawula wathi ngesikhathi aboshiwe encwadini yabaseFilipi sahluko 3, beka nemagama nje lathi kuze ngimati yena. Ngiyawathanda nalawa lamanye lathi kuze ngizuze Kristu. Jesu bekayitrophy yakhe. Kumati bekuyinzuzo lenkulu. Encwadini yaJohane sahluko 4 verse 22 lithi, nine maSamariya nikhonda leningakwati, thine maJuda sikhonda lesikwatiko. Kuko konke lokungakuniketa umdlandla wekuphila, liqiniso lekumati lomkhondako. Kungenteka sihlabelele ngaye siwate emavesi kepha singamati yena. LiBhayibheli likhuluma indzaba lebuhlungu encwadzini yetikhulu sahluko 2 verse 10, lapho khona kunemagama lathi kwakhula situkulwane ka-Israyeli lesasingamati simakatse, singatati netento takhe. Ngiyacabanga ukuthi bebawusho umtsetfo, bawureciter, baphindza umtsetfo lovela kuNkulunkulu, kepha bebangamati lona lowaletha lowo mtsetfo. Kunesikhashana emuva la khona nami ebuncaneni bami ngingasho ukuthi ngake ngagcobisa ngensipho. Mangabe konke kuhamba kahle, kupholile, bengibonakala nami ngingilo kahle kuze kuvele lilanga, kushise noma kuvele imvula. Letinto letimbili, kushisa nelitulu, bekufike kudalule kutsi ngigcobise ngani. Tikhatsi lesiphila kuto, tinhlupheko, akusiyo into leconze kusibulala, akusiyo into leconze kusenta singabi lutfo emhlabeni, kepha tikhatsi tekushisa empilweni letifike tikhombe ukuthi siyamati yini uNkulunkulu. Ngabe sigcobise emavesi, sinuka emavesi netingoma taNkulunkulu kuphela, noma sikhonda lesimatiko. Tilingo tifike tikhombe liqiniso lekuthi siyamati yini uNkulunkulu. Ka-Israyeli kwakhula situkulwane lesingamati uNkulunkulu, singatati netento takhe. Kwabangelwa yini kwanze bantfu labangamati uNkulunkulu? Kwabangwa kutsi lesitukulwane besihamba phambili sathi noma simati uNkulunkulu, sibati bufakazi bakhe, sabindza sangabe sisakhuluma ngaNkulunkulu lophilako. Kungenteka wena nami sibindze ngaNkulunkulu, bese lesitukulwane lesilandzelako siyalahlekelana naNkulunkulu. Ake utincumele wena nami kutsi singabindzi ngaNkulunkulu, ngoba kulahleka kwalaba labasilandzelako kuyawubangwa kubindza kwetfu. Banengi banawe emabhayibheli, emasonto manengi, tinceku tinengi, kepha ngineluvadlwana kukhula abantu labangamati uNkulunkulu, labangatati tento taNkulunkulu. Bayeva kuyakhulunywa ngaye, bayeva kuyakhulunywa ngetento takhe uNkulunkulu, kepha akukho lokuphatsekako lokunengi labakubonako ngalo uNkulunkulu. Akube inhlito yakho nami kuti misela kutsi etikwato tonke tintfo lengifuna kuphuma nato kulomnyaka
akusiko kuba nemali leningi, akusiko kuba nebhizinisi lenkulu, kepha ngifuna kuphuma nekumati kangcono Jesu wami. Bese ngishiyela situkulwane lesingilandzelako liciniso leliphathekako, hhayi ngemlomo kuphela, kepha nangetento letikhombisa ukuthi ngiyamati lengikholwa nguye. uNkulunkulu wemusa uyawuhlale aba kukhanya kwakho njalo kuleyo ndlela nekutimisela kwakho. Amen.